please understand one thing. What ong may bersabom ki pabang kulit. Pej atat bagi kulit ki pej bak ki atat ki kulit. Jadi pas utuh deh kata. Repeat media pin ong pej balik ben kulit. Habis ki atak pioi, ngatai pioi bah ke social media. Dengan ngakar patos se haba protes de keburok. Naya penmersau, naya ke yang yat, naya syok naya dat. Nomor baka angga dot. Desde itu lagi apa teng ki ong hanaba le ben kulit. Hatu kulit ucu pecai. Ni hamban le ke bedem. Betaka de ke bangakwa benong. So benong bakino kino ni ai kalat kat kum ka kendon jong ka constitution jong India. Ba ngimla ban sim. Ia ka anya la kajong ti. Gidon la kajong ke betang, don la kajong ke hok, ban protes bidon la kajong ke hok. Tang bahab ni protes to nya ya de glenti ke badai badai. Kenang ba komo ki kan hono kanum dot ka. Tapi bilang si ibu ni mana berjengket, ibu kulit nak bola pangap, nak kapur yang kai, apa tu sini? Ya kan? Berjengket ibu kulit nak bola pangap, ibu kapur tu tiba iskarbi. Baik bah, si ibu ni. Hi naya keren ni kane ketika isu apa den kadeka boundary issue. Again thiru kum media ngom ha se. Kane kadeka boundary issue. Boleh fikir ke boundary issue but kane ka law and order apa state. It's totally different. Okay, thank you so much.